donc hay so wonanaali yimɓe ɓen ande est ce que ɓe faamay mawdu o ka faamatam inchallah en etoto ha seeniɓe fof anda ko wonko wiyete islam et science seeniɓe fof tawa ɗoɓe fof en feesitay ha e niveau haqqille gotal emen tawa ɗoɓen anda ko ɗum ɗo wiyete science ko ɗum ɗo wiyete islam si allah jaɓi aray inchallah ko wonni yiɗirɗen mana e fensitirde ɓangingol e yewtere nde halkina nde yewtugol finnuno ko addiyani kon tawa ɗaɓɓitangol konngol wiyetengol science fiyo fof tawaɓe ɗo ɓe won faam on ko wiyete science ko wiyete science ko wiyete science ko jomiraɓe gande arab firti e konngol ko wiyete science kon ko ɓe innata ko ulum c'est à dire le mot science bon certainement qu'il y aura parmi l'auditoire des gens qui ne parlent pas la langue pulaar, qui ne comprennent pas cette langue, mais ils sont parmi nous. Ils désirent qu'on fasse un petit résumé sur le thème pour que la compréhension soit profitable à l'auditoire dans son ensemble. Est-ce que les gens là sont là? Ils ont procédé au déplacement? Les gens là sont là, des gens qui ne comprennent pas la langue pulaar, qui désirent qu'on fasse un résumé en français pour eux. Est-ce qu'ils sont là? Ok, c'est bien. Woɓɓe goo musidɓe men étudiant ɓe goo nodduno ɓe inni ɓe yiɗa e taweede conférence on si ɓe hettike kono ɓe nanta pular kamɓe eɓe faala si mi yewti pulal ngal ha mi muutoyte mi jumulana ɓe ka français fi yoɓe faama ko wona yewtede kon kono mi andi ɓe hettaki sabu kaka woɗɗi ɓe iwaynoɓe seeno gasi ɗon c'est bon ɗo joni ɓurtay en newinande yahen e haala men kan tun jonnay en tan kadi fensitugol donc wiwɗen konngol wiyete ngol science konngol wiyete ka arab ko ulum ngol wiyete wiyete no mo science ande lugguɗe e haala arab ɓe innata ulum c'est à dire ko pluriel veut dire le savoir mais le pluriel c'est ulum ko ngol konngol noon ngol tawata ka haala arab si wiyama ilmun ko gandal si wiyama ulumun ko gande bus hawtodirɗe wiyete ulumun aray woni pluriel ko on noon ulumu ƴetta firtira ko wiyete science kon ko français si tawi en faami min yo mi fensitay ha fof faama ko mi wolkat donc ko tuma gande buy hawtodiri lugguɗe ngannɗinɗe hawnuɗe arabe wiyata ulum ko ɗum noon ko arabe wiya ulumu ɗon ko ɗum français wiyata science anglais ɓe wiya science faami donc ko ɗum ɗon wiyete ulum taw ko ɗum wiyete science taw en anndu mawdu on ko islam e science yani ko islamu on kañum e gande lugguɗe ɗen ɓanginen fi seeɗa ko wiyete science ko honɗum science golli science ko ɗen gande wiyeteɗe science hino jogii calɗi ɗuuɗuɗi science on no woodi kamɓe en ɗo science on no feccita pecce tati no woodi ko wiyete science sociale no woodi ko wiyete science expérimentale no woodi ko wiyete science mathématique kamɓe en ɗo faami science mathématique ma ɗum science exacte no wawi wonirde noon science exacte science sociale science expérimentale ɗum no kamɓen ka leydi men lagine ɗo ko ni science on senditira ko wiyete science sociale ko gande lugguɗe yaaruɗe e bange wuwodire ɗen e wondigal ngal hakkunde yimɓe ɓen ko ɗum wiyete science sociale no woodi yoga e ko jangete e science sociale sifa ko wiyete par exemple droit wiyete science juridique ko wiyete droit ko gande arduɗe e saria ji gasoji wonde hakkunde yimɓe ɓen fi yo ɓe wuuridu hara ɓe lornidiraali hara mo kala no teddi ko ɗum wiyete droit
ɗum ɗo wiyete arabe alqanun fami. Par exemple fiyama faculté de droit et sciences économiques et gestion ko ɗum wiyete kulliyatul huquq wa dirasat al iqtisadiya wa tahsir fami. Faculté de droit sciences économiques et gestion fami. na menen ko on faculté fawɗo men waɗayno droit ka université Conakry ɗo gamal haade on say faculté on ko noon o wiyete kono ɗum bonnanoma lancitama goto anda joni ko ɗum jokka toon ko Allah tun andi kono fewdo on say haade so wiyama ɗa wadde droit haray ko gonga ɗa wadde droit par ce que haade faculté on himo dolni himo yaaji haade on say ko wiyete ko faculté de droit et sciences économiques et gestion joni noon minen ko wonno windande ko wonno madda momin janggayno ko ɗum ɗo wonti fayda faculté e nokkeli ko ɓeyda faculté de sciences juridiques et sciences politiques minen gari science politique ko jeeya ɗum e nder komin janggata kon c'était une simple matière ko wiyete science politique komin janggayno à partir de la deuxième année min janggayno science politique histoire des idées politiques science administrative kala ko yowiti e fi laamu e fi ardagol e fi gérugol jama on minen min jannama ɗum fani. Donc joni noon e nder ko wiyete science sociale kon janngugol fi sari aji gasoji wonde hakkude yimɓe ɓen no ɓe wawi ta wuurirde ta ɓe teddodiri ko ɗum ɗo wiyete science juridique e nder mumma ɗum droit hino tawa e muɗum kañum kadi e nder science sociale on masalan ko ɓeyta kon science littéraire janngugol fi tarikaji fi piiji fewndiɗi fi pinal civilisation ji fof no natore e nder ko wiyete science sociale on. Donc si iwti ɗum ko wiyete science expérimentale ɗum fi cellal ngal par exemple e nder science expérimentale on ko ɗon médecine o woni janngugol fi ñawdugol e sifa ɗin piiji ko wiyete science exacte fi ñeeñal ngal ko wiyete kon l'ingénierie par ce que ko e nder science exacte on institut de polytechnique on woni ko ɓe janggata génie civil mécanique génie chimique kala ko arde e telema fi ñeeñal fi moƴƴingol piiji fof muɗum no natore e nder science exacte o mais ɗum ɗo fof si hawtodiri si ɗeɗo gande fof hawtodiri honto ɗe addata yimɓe ɓen ko ɗe addata yimɓe ɓen ko fi newingol gurdan yo gurdan ɗan newo ko ɗe gande ɗo moƴƴini avion ko ɗe gande ɗo moƴƴini avion ko ɗe gande ɗo moƴƴini oto ko ɗe gande ɗo moƴƴini comprimére ko ɗe gande ɗo waɗi tinelji tufi pelle moƴƴini laawi ko ɗe gande ɗo moƴƴini laawi e nder ndiyam taba ka nder ndiyam tinel on oto ngal sora e ley to ngal yaha donc ko ɗe gande ɗo moƴƴini montor senditi leereji ɗin andi ɗa ɓuuɓay andi ɗa wulay ɗum fof e nder aduna o fowtini e ɗeɗo ko ɗeɗo gande mo walanaɗe ɗum heɓori. Donc ina wawi janngude diina kam hunjo alqur'ana on hunjo hadis on hunjo sharia on ha gasat ɗum ko gandal goo ngal nafe ka dewal kono gandal wallowoma ngal ha sa yettinayi ta fof nani day nde wootere ko gandal science ngal waɗi o micro ɗo ko gandal science o woni filmude ɗum ɗo tawa ka wonɗo nini ko fanɗi o ko fanɗi wona yimɓe temeɗɗe jeegoo eɗen daaride ɗum ɗo en direct e nder aduna Allah ko science o waɗi ɗum fami ko gandal science on ko nafoore maggal waɗi ɗum gandal science on donc ko ngal ɗo wallay ma ɓornoɗa ko ngal ɗo wallay ma heɓa paɗe ko ngal ɗon wallay ma yaha makkarana seppugol duuɓi jeeɗɗi donc ko ɗen gande fof wiyete science ɗe wiyete ulum joni noon ko honno ɗen gande waadi e l'islam ɗen gande lugguɗe moƴƴinɗe vaccin ji ñabbeeli arino ɗi fof fellitino wondema ɗi dikkata aduna wona tuberculose anduɓe histoire mum on waɗu ravage ko tuberculose wari kon sida wara ɗum faami e ñabbeeli goo kañum kadi ko joomiraɓe gande scientifique ɓe développé gandal mum e alluje mum haa ɓe moƴƴini ko wiyete vaccin ko tawata si goɗɗo pikama ɗum ɗon tuberculose nangatamo ma ɗum lekkele mum ɗen ko wata traitude kon on tigi dikka ko wannoon ko hurɓini nawnaare nden hani nderaɓay ha feƴƴitikeero e ñabbeeli busmaɓinnoɗi aaninnoɗi ɗi tawata science on
ari wakkilike addi lekkele muɗum yimɓe ɓen ɓimana heɓi jallal. Donc ko sifa ɗen gande fof wiyete science. Donc ko honno noon ɗen gande waawde diina est ce que fii ɗen gande nokade diina kaala est ce que l'islam o ne jere ɗen gande ka jaɓa jamto heederaɗum ka hino moƴƴi ka no mari baraji ka ala est ce que fii mum no wowla ka l'islam est ce que ɗen gande no heɓki diina kam est ce que ko diina kam ɗaɓɓitata ɗen gande janga kaka nder diina ɗen gande ɗaɓɓiteteɗe jange ko ɗum ɗon fof woni ko tumbidiren ɗo hannde ko seedugol ɗum fensita ɗum tawi min e jama no hecci o science no hecci mo fes dendanangal ko wiyete gandal ko fof kala ko jangete tawa nafay neɗɗanke on ka gurdam makko e ka lahara makko hino ka nder l'islam ko moƴƴinta avion je no ka nder l'islam gandal ko moƴƴinta lekkele no ka nder l'islam gandal ko ƴawrete ka kammu dow ga yahe ka koode ka planète je no ka nder l'islam e tawde kadi beru ha ka portoɓe ɓen eti ɗo ɓe moƴƴini ko ɓe moƴƴini kon fof ɓe moƴƴini avion je ɓe moƴƴini métro je ɓe moƴƴini lekkele fof muɗum beru ha ka ɓe eti ɗo kon fof 1% gandal science ko woni kon ka nder qur'ana ɓe gaynali taw exploitude taw ɓe hewtal taw 1% ko won nder ɗo kon ɗum noon taw duwa ɗon famde mi wi hin ɗo kadi kami ɗuuɗenen no filma adnallam fof no jentilam fewɗo no suivi mi en direct nda ñande ngoya conférence am ɓay mi yalti ɗo mi hewtu ka suudu tawi mi addanama vidéo conférence on ɗi jeego goɗɗum ɗum ko Boston iwi goɗɗum ko Atlanta iwi goɗɗum ko Bruxelles iwi ɓayni haade miɗen suivide on en direct oustage cd mum hino ɗo ko yoɓ ɗon kon fof min naɓani on ɗon ɓe addanimi ka messagére an donc moni wolde ɗo kon koko addallam fof suki komi wii ko portoɓe ɓen eti kon ha ɓe moƴƴini avion e ɗen gande maɓɓe ha ɓe moƴƴini métro je ɓe moƴƴini lekkele ɓe moƴƴini whatsapp ɓe moƴƴini ɗum ɗo fof oɗo internet ko ɓe développe kon fof gande ngal gandal ngal ɓe jangi ha ɓe hewti ton ko woni ka nder deftere ɗo kon 1% mum ɓe memal taw ko ɗum mi wi ɓe memal ɗum taw honɗum ɗum tindini ko ɗum tindini wondema l'islamu on ko karamu ko kala wi'aɗo no jangi kala ko wi'a no janga l'islamu on ko karamu ko mum kaka l'islam artete siɗa faala jangude siɗa faala mutade e gandal biriya jalba a artay ka l'islam donc ko fi hon ɗum noon waɗi si ɗeɗo gande science ɗe waɗa ka nder l'islam ɗe waɗa ka nder qur'an fi en famodir ko fodari ndi Allah subhanahu wa ta'ala fodi ɓiɓɓe adama ɓen ma ndin fodari ndi laato ndi wata laatade si wona gandal si wona o science Allah subhanahu wa ta'ala hino fodi ɓiɓɓe adama ɓen wondema o moƴƴorto e maɓɓe newende o moƴƴorto e maɓɓe ɓuttu o moƴƴorto e maɓɓe haarande o moƴƴorto e maɓɓe fowtere o moƴƴorto e maɓɓe hoolare ko wiyete sécurité himo foti gurdam fotuɗan gurdam deeƴuɗan Allah no fodi en mo fodi ɗum ɓiɓɓe adama ɓe ɓay noon o fodi ɗum ɓayle fodore makko nden ndin o lundotako e fodore makko nden inna allaha la yukhlifu lmi'ad o fondota o bimana o lundotako fodore makko nden o jonnata ahdi o firta ko wi wo laatoto inna allaha balighun amri o yottinay fiyake makko on hewtay kala ko fodi kon aray ha hewta laato yi'e joni noon faamen yo arka haqqille men laaɓana en posti yanane par ce que ko wiyete basal kon ko mentalité ko an moƴƴinta basal ka haqqille ma ga ka ɓerde ma jaɓa ko a tampuɗo haqqille
haqqille ma ga wondema ko a tampuɗo ko a weeleteɗo ko a ñawsowo ko mentalité julɓe ɓen fof yo waɗu ko haqqille maɓɓe wondema allahu nan ɗon no foti ɓe gurdan newiɗa no foti ɓe dolokaji moƴƴi no foti ɓe mbaɗɗa teriji ɗaatuɗi no foti ɓe avion je kelɗude no foti ɓe haarande ɓe waɗ ɗum ko haqqille maɓɓe taw to ɓe waɗu ko haqqille maɓɓe wondema ko ɓe ariri ko adna ɗo koye ɓe tampu ko si ɓe naati aljanna ɓe fowto ɓe terto ɗum ɗum yiida yaada e qur'an yiida yaada e qur'an ɓe terto ɗum fes kanko bajjo seniiɗo o mo fodi ɓiɓɓe adama ɓe newende e nder kaaɗo diina tigi jante allah no daala kon ɗum faamu ɗon e ko allah wi kon yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra on faamu ɗon e ɗum ɓay ko allah daali ɗum yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allahu lanɗo on ko o faandani on ko o faalana on ko newende o faandanaki o faalanaka on sattede e telemma sengo yewtugol fi diina kan e science o no woodi kadi ko duwaɗen faamude siɗe yewtude fiimum wondema ayeji alqur'ana ɗen hiɗe ɗuuɗi maana aya no yewta ɗo fi aqida fi finde hara on aya himo sella kadi ka o yewtire fi goɗɗum ngo ka woni goonga kadi ka woni goonga marsa aya no yewta ɗo fi goɗɗum tawa ko fi ɗum aya on tipporani ha gasa ko fi ɗum woni yewtude goɗɗum ngo ko jaɓini tawa ka nder diina kadi ɗum heewi sunnayankoɓɓen heewi e sunnayankoɓɓen jogoriɓe dalil wondema ko nelaɗo ɗum hana jokkede ka dewal mo jokkali nelaɗo ka dewal haray o perdi ɓe dallinoro aya tawi on aya na ɗum ɗon o tippori ko ɓe wi ko fes simi jangi aya on ɗo on tawa on fof kon on nanimo buy e mo gollitirimo buy e mo wowlimo buy e mo waajorimo harane na ɗum ko wi'a ɗon kon o tippori na ɗum o sababu nusul makko wama atakum rasulu fahuzuhu wama nahakum anhu fantahu o aya fof no andimo ka fof no andi o aya kala faalaɗo haɓude bidia kala faalaɗo feññinande yimɓe ɓen ko nelaɗo jokkete ka dewal o wolay o aya wama atakum rasulu kala ko nelaɗo on jonni on fahuzuhu jogee ɗum wama nahakum anhu kala ko o haɗi on e muɗum fantahu woɗɗite haɗite moƴe neɓi wolde on aya wona ɗum o tippori na ɗum sababu nusul makko fes komi wirani ɗum ɗo ko fi yon faamu wondema ayji qur'ana ɗen hiɗe wawi ƴettude manaji go'o tawana ko ɗi tippori kon nden ñande aya on no suratul hashr o aya wama atakum rasulu fahuzu wama nahakum anhu fantahu no suratul hashr suratul hashr ko simore nde wi'irana hashr ko wiyete hashr ko mooɓugol yani julɓe ɓen e heeferaɓe ɓen piiri haray no dagani julɓe ɓen kala ko ɓe jatte junngo heeferaɓe ɓen no daganiɓe kamɓe jeyi siko jiwɓe ɓen siko rewɓe ɓen fof kamɓe jeyi siko kanŋe siko jaaman kala ko ɓe jatte e junngo maɓɓe no daganiɓe kamɓe jeyi ko ɗum wiyete hono hoori faami donc ko ɗum ɗon joni noon ka suratul hashir ɓe arɓe heɓi buy nela sallama tawi mo kala no faala sahabaji kala no faala joni noon mo kala wuri no faala hay ƴettude hara o jaɓa ɗum hara o landaki o seytinali kadi wama atakum rasulu kala ko nelaɗo jonni o e ko heɓuɗon kon ka jihaadi hakkude kanŋe e jiwɓe e fantahu haray ta naɓo haqqille ma toon ko ɗum woni mana o yahay suratul hashir ndaaro kono na kon addete dalil fi sunna donc faamingol o wondema ayeji alqur'ana ɗen hiɗe waawi arde fii goɗɗum hara ɗe yaha e ma'ana ko ta ko on ma'ana wuri
ɗe ɓuri sellude e muɗum edi ma'ana goɗo. ɓe jonno misal kadi misal so jangi wadduha walleyli ida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. wadduha walleyli ida saja Allah wondir ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, jooma ma tertakima o ɗalalima. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah subhanahu wa ta'ala o daali wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. ɗen fira wala al-akhiratu ko laakara on khayrun laka ɓuranma moƴƴan min al-ula e ɗi aduna ka. na ɗum fireten ɗon ko ɗum fireten firo ɓurgo sellude gonna gonɗon, firo ɓurɗo sellude on e aya on wona wigol ko laakara on ɓuranma moƴƴande e ɗi aduna on. fes wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wona on ɓuri sellude tafsir e aya on. wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, arama ka jooma ma okkore ha weltoɗa. son daari contexte sababu nuzul suura on, pourquoi suura on tippori, on taway maana go yaltitay ɓurɗo fewude ɓurɗo wonde gonga e di pelleti le ko laakara on ɓuri moƴƴande nelaɗo on e di aduna ka. kono noon ko ɗum woni sababu pourquoi suura on tippani ko wahay on kupi, wahay ko Allah tippini en tippinta e nelaɗo on kan ka qur'ana dari fes acci arde tawi hande kadi wahay wayri tippagol ha seydina Jibril aray hiwro nelaɗo sassama juuromo hoota, nelaɗo yiyaymo tun sikka wahay o woola joni wahay o hoota o ronka jonnude hay fus ha Quraysiyankoɓe ɓen andi, hefera ɓen andi wahay on kupi acci arde, ɓe jalimo, ɓe inni o haɓidi e jonnowomo ko o yennirta en ko, o yennitata en adna borre makko needinen accali hay jonnomo wahay o. nelaɗo sumja noon jonnon Allah daali noon o wondiri wadduha walleyli ida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, jooma maɗa jejjitalima tertakima o ɗalalima kadi fii ko faalaɗa ko wahayu on ko faalaɗa ko. wala al-akhiratu ko lutti arali e wahayu on ko khayrul laka ɓuranma moƴƴande min al-ula edi ko ajiɗa hendade ko. wala sawfa yu'tika ha weltoɗa. ndaare o maana ɗon kadi, ndaare o maana ɗon kadi. joni noon aya goo ari appiyi ɗum ɗon, aya goo ari gongini nde yewtere ɗo. aya arɗon ka sortu Maryam, Allah daali wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. senna Jibril wi men addata o wahyu men jonne sina tuma jooma ma newni, tuma jooma ma newni o jonni men o jaɓi o neli o men addu ko on say men addata. lahu ma bayna aydina ko kanko jeyi ber ko men addi kon hendiɗa, wa ma khalfana ko lutti ɓaawo kon araade, wa ma bayna dhalika e ko woni hakkunde ɗi ɗiɗi. wa ma kana rabbuka nasiya, jooma ma no yejjitalima. est ce que ɗum ɗo e ɗum ɗa yaadali. donc c'est à dire sen faamay mawdou an on ma jaɓanolla acceptolla wondema aya qur'an no ƴetta ma'anaji bus, aya qur'an no ƴetta ma'anaji bus, ma famodiren ɗon taw faami. donc mi jonna on kadi misal gotal pet. Allah subhanahu wa ta'ala no yewtude fii no so fewni goɗɗo ko honno o wa'ata, so aali goɗɗo o majjinimo ko honno ɓernde makko nde wa'ata. Allah daali wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu harajan dayiqan ka annama yas'adu fi sama. ce verset est scientifique. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que presque tous les versets scientifiques, tous les versets coraniques sont scientifiques. Je dis bien presque tous les versets coraniques sont scientifiques. Allah subhanahu wa ta'ala imo yewta e suratul an'am
déjà suratul an'am ko sura aqida ko sura finde kala ko wiyete aqida kon fof fi tawhid fi shirku fi wotindingol Allah simoje qur'ana den fof ko nattana leɗɗe alarba ko suratul an'am sa jangingol haalanni ha joni andali ko wiyete shirku andali ko wiyete tawhid ara accirni ando ara hoddiranaka andugol ɗum jonnon Allah no yewti fi tawhid no yewti fi shirku ha gasi mo jonnude misal yimɓe ɓe o majjini ɓen so majjini goɗɗo ko honno ɓernde makko nde wa'ata Allah daali kala mo Allah faala majjinde o hoddirani majjingol o waɗay ɓernde makko nden faaɗunde ɓittunde haa o wa'a wattuma o fokkiti ƴawrugol ka kam ƴawru Allah yewti fi faaɗugol ɓernde nde yoora nde ŋaɗa nde satta tawi ko jonnirta misal ko neɗɗo joggiiɗo nden ɓernde no waɗi wasi mo fokkitiri ka kam ko ɗo science on ari ndu henndu ndu foofeten o oxygéne mo yote ko sa foofi si ɓernde hen to si foofanko kupi acci ɓernde ŋaɗay nde faaɗa nde yoora keŋ ka foofango goɗɗo foofangol si kupi ɓernde nden haray no yaaji haray nde ɓitti ka haray nde ɓitti nde faaɗi nde yoori keŋ si foofango heɓaaki foofango ko oxygéne si oxygéne ala hara en foofata jonnon o oxygéne mo mari haa ka o hatti telema sengo dowga sa ƴawi dowga haa hewti niveau goo haray ange oxygéne on juuli e nelaɗo on sallimmike haray ala ko foofa ɓernde nden hannde kadi nde ŋaɗay nde satta nde yoora keŋ no aya o wiiri noon jonnon ko science andini ko wiyete oxygéne ko science kadi andini kadi les couches atmosphériques c'est à dire noone keneeli wonɗi e hoore ndiɗo leydi oɗo planète wiyeteɗo terre ndeɗo hoodere wiyetede leydi no woodi noone keneeli no jeeya e ɗin keneeli ko wiyete oxygéne on jonnon si on tigi ƴawi no woodi yimɓe goo ɓe tawata ɓe mari en carence en oxygéne réserve on no serti réserve oxygéne ko jogiɗen kon na réserve goto jogiɗen woɓɓe no toon oxygéne maɓɓe on ɗuuɗa ha no avion on towiri niveau goo tum haray ɓerde nden fuɗɗike sokagol ko ɗum waɗi si ɓe yeeto yimɓe ɓen no woodi ko tippinta gaz ma ɗum ɗo ko wallitore fii ɓen so ƴetti honno wiyete altitude goo ko par ce que haray oxygéne on fanɗi o fanɗay fes ko ɗum waɗi si ɓe yahoɓe jaltoɓe planétaire o yahka espace ɓe naɓoray ko ɓe foofata kon oxygéne maɓɓe on ala ton ndaare aya qur'ana wonɗo yewde fi tawhid no memi science ha yoni donc exemple ko misal mi jonni o joni noon nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala o fodi ɓiɓɓe adama ɓen gurdan newiɗan gurdan newiɗan yadata e heeje yadata e koldan yadata e seppugol ha mapota e hoore mum yadata e nawnaje ñawsugol yadata o wi'ile kanko bajjo seniɗo o ɓiɓɓe adama ɓen mo fodi ɓe gurdan newiɗan ko ɗon science on ari ko science moƴƴinta oto ko science moƴƴinta bateau ko science moƴƴinta lekki ko science moƴƴinta ñaamete ko science moƴƴinta usine jaka Allah subhanahu wa ta'ala holli wondema science on gollitirte siko o faala ko laato ko ɗum waso ƴetti science on fof ko waɗi ka nder Qur'an ko toon o yalti Allah daali wala qad karramna bani adam jante moƴƴa dey wala qad karramna bani adam gonɗi men teddini ɓiɓɓe adama ɓen kaka Qur'an surat bani Israil wala qad karramna bani adama min teddini ɓiɓɓe adama ɓen seede mum wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila al aya Allah daali min teddini ɓiɓɓe adama ɓen
min rondike ɓe ka jorndi, min rondike ɓe ka baharu, min arsikiiɓe ñaameteeji dagiiɗi laaɓuɗi welɗi, min ɓurniiɓe e dow ko heewi e ko min tagi kon hattirde ɓurnugol. Teddungal ngal Allah faandi e oɗo aaya on wonaa teddungal naadugol aljanna, ko teddungal no o wuurira ka aduna ɗo o tawa o ɓittaaki, o lettaaki. par ce que o wii tun o teddiniima ko adi taw ko assirangol mo taw rondeede ka leydi ɗo harana o seppoowo. siyama ɗo Oustaz Tayyib haray Konakiri fof no sabbi on Oustaz Tayyib. Konakiri no yiɗi on, no yiɗi ko waajoto ɗon kon, ko saɗi mon, ko tooɗiimo on. seene hara noon miɗo kooya, hara miɗo kooya, ko kooya mi iwata mi ara. jooni no wi'e noon haray on ƴettata oto wal yahanta on ƴettata oto, on doginta oto mon on, haray ko wallinta men ɓernde nden ko yon seppu seeno ɗon haa ɗo waɗa noon men payana jama on no yiɗi on, no teddini on. karmo ko en simi nangi iwi kooya teppere ngunduggu camion jeno wo pammi e ɗi pi ko limousine seede meɗen teddini on Oustaz Tayyib, limousine walno yahande on sifa ngala jaɓɓinongal Oustaz Tayyib ka aéroport Atlanta. ko limousine wal ngal à peu près 2 à 3 mètres dundu mbami jaɓɓino Oustaz Tayyib ka aéroport Atlanta. min jindi nokkeeɗi ɗuɗɗi labbeede ɗuɗɗi kelɗude ɗin fof e nder Atlanta si min ari ka hôtel ka conférence o waɗi ɗon no gasara woɓɓe mo yingal cdwa ɗo simi seppi iwi kooya mi ari haa ɗo min nayi ɓe teddinaali Oustaz Tayyib e ɓe no seppini ɓe ɗon anndi no jeeya e ko waɗi Thomas Sankara ko seppinno oya honno François Mitterrand. Ini ko révolutionnaire ko suka faala e Burkina yaaru yeeso, donc hollay haray kamɓe ɓe wakkili fof ko gore fof no fota ɓurondiraka seede muɗum ɓay kanko président on hakkude ɗo e ɗon o seppay haray lanɗo français on kañum kadi ko jokkumo seppa ɓe seppini mawɗo on kun ha ɗum million seppinilan kono an on a faatoto débarɗo ɗon seppini intalan aduna faami seppini François Mitterrand o annda kanko ko suka révolutionnaire militaire oɗa na o militaire sen intellectuel gando waɗa service militaire o wata seppude waɗa ɗum ɗon fof nawyi kadi heeɓi duuɓi 90 e goɗɗum kanko suka Thomas Sankara o seppini mo yilti kadi o teddungal ngal hiwragol oya ko dammon o addani porte France faami tawi o fawnike e mawɗo on fi seppinimo oya hersi wiigol ronki wawata seppi tampi ɓittike. donc en andi ɓay Allah wi'i o teddini en o wi o waɗani en ka ƴawen ka bakkoɗen wa hamalnahum fil barri wal bahar ka ndiyan en fubbotako ko batoje deeƴude luxe ta bateau on no mari jardin, no mari piscine, no mari supermarché, no mari logement ji batoje goo no mari 2000 logement ta hoɗa e nder ton ha ñande dalngal dari. mi yii goɗɗe majje ra'ayal ayni, mi yii Queen Mary on New York faami. donc sifa ɗum ɗon fof muɗum ko Allah daali fiiɗen batoje, Allah yewti fiiɗen kaw dalɗo wa hamalnahum fil barri wal bahar ka jorni min rondiɓe. o détaille e aya goo ko rondoto en kon fi on andu wondema ko ɗe otoje tigi o faandi. Allah daali wal khayla wal bahila wal hamira litarkabuhu wa zina. o wi e pucci e mbam pucci e babbi fii ko ƴawon e muɗum kañum e cuɗaari kadi ko mbaɗɗateeri ko cuɗaari kadi. Allah daali wa yahluqu ma la ta'lamu, himo fawi tagude kadi ko ƴawon e muɗum kadi tawa no woni lix ko on anda. ñande on aya tippi hari ɓe anda ko waɗpuccu e ngeloba e mbam puccu e mbabba ko ɗum ɓe anduno nden ñande. Allah wi kadi o taganayi kadi ɓiɓɓe adama ɓen ko ɓe ƴewa e muɗum ko tawata ɓeeɗo ɓe anda. est ce que fewndo on say fewndo wonno pucci e mbam pucci ɓen si addanama ɗo lande crisére wal haray ɓe andi ɗum
tay ko ɗum Allah faandi si ɓe addanama lande crusaire wal ɓe annda ɗum si ɓe addanama métro wal ɓe annda ɗum tawi ko métro je ɗen Allah faandi taganay kadi ɓiɓɓe adama ɓen ko tata ɓen ɗon annda nden ñande ko waɗi noon o waɗay ka haqqille maɓɓe ka faamu maɓɓe ɓe wawa inventude ɓe moƴƴinana kadi matiére makko o ko leydi makko ndin e yiite makko ngen ko ɗum transformirte wattire cuuɗi ma ɗum wattire avion je ma wattire métro je donc ko ɗum ɗon o yii ko Allah faandi kon wa hamalnahum fil barri wal bahar mo yewtay aayije goo fi on barri wal bahar tawa ko batoje ɗeɗe mi haalani on fi mum e avion je ɗen Allah faandi amma yahdikum fi dhulumati l barri wal bahar wa yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati a ilahum ma Allah fa taala Allahu amma yushrikun al aya suratu naml Allah subhanahu wa ta'ala daali amma yahdikum fi dhulumati l barri wal bahar ka ko hombo woni on fewnude holla on laawol ka niɓe jordini e ka niɓe baharu o wurta kadi keneeli tawa ko immode yurmene makko den kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ko Allah faandi ko avion wal ngal e bateau wal ngal par ce que ko ɗiɗo ɗiɗi gollitirte henndu lande crusaire wal beesonaki e henndu ɓay o wi wa yursilu riyaha bayna yaday rahmati on paami ma liaison wona e kalimaji qur'ana ɗin e contexte ko wona wolede ko si mana o yaltita jonnon ko honde tuma avion o wonata dulumatil bar niɓe bar ko tuma avion wal ngal immiɗo ngal toowi e altitude mo 11000 métres par ce que min komi yeehi avion kon fof mi feƴƴaɗe on altitude 11000 métres taw ƴawgol ko ngal towata ko ha gasa tawa fewndo ka ngal woni ɗon e nder adna Allah fof nano e ñaamo e funnago e hirnange lekkun ala cuurun ala hôtel ala kawtal ala ko ɗum wiyete niɓe jordi ta ko ɓe bugaɓe e buruure ka ɓuri woƴƴitade ɓe ala kawtal hay hunde ko ɓe weddiɓe hay jii ko ɗum wiyete dulumatil bar tawa kadi température extérieur on kaɓe won ɗon ha gasa yaasi température yaasi o wonde no wona moyen 50 degré eɗon andi noon ko ɓuuɓata kon à 0 degré hara ndiyam wonti glace moyen 1 ɓurti ɓuuɓude moyen imaginez vous moyen 50 degré ta température extérieur o fewndo ɗon ka yaasi ka wonɗon ɗon ka hoore weeyo si tawi buddum gootum tufike ka avion wal henndu wondu ka yaasi ndu naati e nder 1 seconde haray on fof ko wonti glace taɗa jooɗi noon ɗa wiya ɗo chicken beef wooro ɓe jonne ɗon ndiyam ɓe jonne ɗon te hiɗa e nder mayde no takko ma ɗon ka tawata e nder 1 seconde hara a congéli a waɗi glace Allah daari ka wonɗon ɗon fewndo ɗon ko hombo reeni on ko hombo woni on naɓude si wona Allah imaginez vous fewndo on saahi ɗon ko avion ngal woni ɗon si keñi duulere moolanande ari hokkingal haray konto suddi ɗon ko ɗum waso wi wa yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati ko ɗum ɗo wiyete fi dulumatil barri on amma dulumatil bahar o ko honɗum ko tuma batowal ngal woni e nokku goo ka haute mer ka nder waafu ka baharu tawa kilo 1 million telen ni cuurun ala goɗɗo ala telen ni wa kazalika telen ni wa kazalika telen ni wa kazalika ka tumbere niwre kadi tawa jemmini bato baharu o ley toon ko rekenje gooti no wawi wayaltude batowal ngal kañum e noobi no ley toon ɗin tanaji fopp no ley toon ɗen hingal yaade ɗon hiɗon nder ɗon woɓɓe no ka chambre mum woɓɓe no ka appartement mum woɓɓe no fubbade ka piscine woɓɓe no ƴettude tasi mum woɓɓe no ɗaani on saayi ɗon tigi tigi ɗon ka si keni huɗangi ari waylitingal haray ko onto suta ko ɗum ɗo wiyete fi dulumatil bahar est ce que je me fais bien comprendre donc ko haalal ngol e wondema e hoore ko fodi en mbaɗɗateri kon himo ayni en kadi mo contrôle mo sifade ko honno avion ngal wa'ata dow no ngal wonirta burure ko honno bateau o wonirta nder ka nder ɗuma mo sifi hay noone no batoje ɗe moƴƴinirte noon no ɗe wayi noon ko qur'ana sifi kon ha ñande darngal dari batowal ko noon wa'ata
aljawari lmunsha'at fi lbahri kal a'lam ɗen dogoje moƴƴinaɗe wonɗe ka bahar wawɗe a pelle faami o andi bateau on ko ley ga yaajata dow on seeɓa na noon fello wayi ko description bateau wal ngal allah subahana taala woni sifade joni noon ko allah daali kon walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fi lbarri walbahar wa razaqnahum min altayibat joni aya goo ko holli wondema seppugol ko lette seppugol na hoyende seppugol tawaka yuridu llahu bikum lyusra tawaka allah daali wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu bali rabbakum la rauf na rabbakum la rauf allah daali ɗin pucci e ɗin geloji e ɗin honno kañi eɗen ma banaje eɗen camion je eɗen limousine je eɗen métro je eɗen avion je eɗin compagnie ji allah daali hiɗi rondoda on onon e dolle mon ɗen yottina on e nokku mo on hewtidatano ɗon e dongal mon ngal sina ara wonki yeebike yeetelan mo ƴetti 50 maaro madina ɗo rondike kon ha hewtoyi maasi tanngam mawde haray wonki yeebaki nda noon fere so rondike ɗo saku maaro fokkiti lome ma Côte d'Ivoire joni noon ɗo a ƴawnay tun ka landi crusaire wal ƴawna dolle ɗen saku maaro ƴawne heña ƴawa towna vitre huɓɓina climatiseur wiya maali embere hewta tawa tuna ɗa watti basin danejo peg nduggu wingi fof a tuna nder ton par ce que ɗa towni vitre ko ɗum allah daali ɗon ay o lannitori inna rabbakum la rauf mana kalimatu rauf ngol konngol hanno wiya la rahim ma ɗum la asis fi hon ɗum kalimatu raufu ari kalimatu rauf ko yurmede rahim ko yurmede kono rauf ko arata ko hoynalngol sattede adda newende ko ɗum wasi allah daali jeenuɓe ɓen ɗa allah wi yoɓe piya sawru temedere taɓe ɗuytane taɓe hoyfinane azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wala ta'khuzukum bihima ra'fatun ka o wi'ali rahmatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Donc allah subhanahu wa ta'ala o daali mo kala e maɓɓe yo piye patawol temedere wata ra'fa nangu on ɗuyton joni noon ko allah addani en ko rondono en bagage ji rondo en o wi ko rauf ko ɗuytano e yangi bimana mi ɗannini on ɗo nani ko bimana allah subahana taala ko ɗuytano e yangi ko yen faamu wondema mo faalana en newende nden taw ko sabu noon faale nden newende allah subahana taala addani en o science ɗe gande lugguɗe ko moƴƴinana en piiji ko newinanta e gurdam men ɗan mi jonna mi yiyata on hunde wotere ɗo kala ko nafi e science hakkude comprimére hakkude kufunaaru hakkude paɗal hakkude otowal hakkude avion wal hakkude micro hakkude téléphone ɗum ɗo fof wata marsude ɓaawo yiite il faut yiite il faut l'énergie. Il faut l'énergie, je vous dis. Boxito o wata ning wata waɗede otowal ma trewal ma ɗum avion wal sina yiite ma rewa ka yiite o kanŋe ko yoton ko leydi ko yiite waɗata kanŋe tigi jalba labbe o comprimé ko usine moƴƴinta comprimére o poore ɗum kon ɗo yiide ɗo ɗum ɗo fof ko ma yiite huɓɓe ma usine ko joginta usine ko yiite na ndiyam ɓuuɓuɗam. Donc source industrialisation on fof source usine ji ɗin fof source avion ji ɗen fof e otoje ɗen fof e ordinateur ji ɗin fof e téléphone ji ɗin fof ɗum ɗo fof ɓay ko usine moƴƴinta ɗum usine fonctionnata e ɓaawo yiite ko ngey yiite wiyete énergie. mi addana on e Qur'an ko allah subahana taala haali fii ɗum wondema se wonay ka leydi ɗo il faut heɓen piihoy dunkitorkoy ko fanda dunkitorkoy koy ko téléphone otoje weloji avion comprimére e sifa ɗum ɗon fof kala ko dunkitorte télévision ɗum ɗo fof ko ɗum allah daali walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin mustaqarrun kaka ñiiɓo wono wa mata'un ko dunkitor ɗum
walliton ɗum ila hinin ha beru ha ñande mayɗo wo ko taw siɗon fala wulnitade goɗɗum ɗo mari micro-onde siɗon fala pasude no woodi fer siɗon fala son fokkiti no woodi ko ɓorno ɗon no woodi paɗe ɗe wattoto ɗon si jangol waɗi no woodi conki ɗi ƴettoton ɗi so tawi on defay no woodi wureje so ñamay no woodi kuyel ɗum ɗon fof wiyete o mata on kala ko duncitorten tawa e wata wonde ɓaawa muɗum fiyo gurdam men ɗan newo ko ɗum wiyete mata on faami ko ɗum wiyete duncitorkoy mi addana on noon aya qur'an ka Allah développini bi maana on kalimatu mataw ɗon addi sabu ko moƴƴinta mataw on kon ha gasa duncitorkoy koy jante qur'an afara'aytumu nnara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un inna ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin inna ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin oɗo aya ñande go miɗan expliqué o aya université ñano ka portoɓe ɓe tawi kala ko wiyete kon fof industrie ko ɓe moƴƴini kon fof ɗo naate nder aya o tawi ala ko woole ande kadi sina imma ɓe silmima men seeɗi ɗon e hoore jam ɓe anndi kam ɓe ɓurannaɓe gore Allah subahana taala o daali afara'aytumu nnara allati turun yeetela nge yiite nge wonɗon duncitorde nge wonɗon huɓɓude a antum ansha'tum shajarata enen ko onon sinci leggal magge on am nahnul munshi'un kako minen sinci leggal magge on in nge yiite tadhkiratan waajitor ɗum wa mata'an e duncitor ɗum ila hinin ha seeɗa mi waɗi yiite ngen ɗo ko énergie mi waɗi nge waajitor ɗum nge yiite nge wonɗe yiide ɗo si tawi wureere defirama tippinama hay ko wonter ton ko si ittama sa memi a sumay hay so tawina wureere nden tigi tigi ko tippina kon gosiri defe ha ɓenda tippine tum ƴet ñeɗa kuyer tew est ce que marsay jon noon ko gosiri sunnuma ma poduɗa e hoore ma seekuɗa chemise o wonti kaftane ma kaftane o wonti chemise Allah daali noon yiite jahannama nge'e ɓayle ngeɗo ko firtirange ni ko yiite jahannama on ƴetta seeɗani waɗa e leɗɗe guluji ha nge ɓuuɓi nge wawa addede tawa e wawa e naftorde nge ko ngen yiite woni kala énergie kala source énergie yiite e hoore leydi ndin ko ɗum ɗon par ce que siko yiite jahannama ngen tigi nela a sasalmaki hara ko bir ko heewata hunnduko ñuungi sintinama ko aduna ɗo kammum ɗi jeɗɗe leɗɗe ɗe jeɗɗi huɓɓa e nde wootere jooni noon ko honɗum firi inna ja'alnaha tadhkiratan min waɗi ngeeɗo ko waajitore i ngeeɗo muusiri ni ngeheto noon goy Allah daali wa mata'an e duncitor ɗum kadi wallitor ɗum nge'e lil muqwin wonande waawuɓe annduɓe fii mum ɓen lil muqwin wonande annduɓe fii mum ɓen donc si tawi a yiite ko gollitirɗa yiite wo ko teenugol leɗɗe huɓɓa defa futtiri ma ɗum defa mboyri ma defa ñiiri e maafe an a jeyaka ɓe Allah wi ɓen lil muqwin na a muqwin e yiite anda fi magge anda nafoore magge jon noon nde tawno ko wiyete yiite kon ko wiyete énergie kon ko ɗum ɗon woni fii fowtere nde ko ɗum ɗon moƴƴinta usine ji ɗin ko ɗum ɗon moƴƴinta avion ji ɗen e lekkele ɗen Allah subahana taala ɗuɗɗini source d' énergie on piiji ko heɓorta yiite kon o ɗuɗɗini ha noon par ce que wonata koye ɓaawo énergie yiite ngen kange tigi nge woni énergie o waɗi yiite ngen ka ndiyam de on parle de barrage hydroélectrique au courant o yalta ka ndiyam par ce que wonata koye ɓaawo courant ko courant moƴƴinta usine moƴƴinta avion moƴƴina comprimére e meselal o waɗi énergie on ka ndiyam ha gasa o waɗi énergie on en tant que yiite tigi o waɗi énergie on ka gaz ji ka leydi on parle de butane on parle de méthane on parle d'acétylène en chimie pour les scientifiques parce que le terme est l'islam et science on faami donc yilti kañum kadi o waɗi yiite ngen source d' énergie hay hennu ɗum on parle de l' énergie éolien ɗi firifiriji joni noon ko ɓay noon Allah daani wa mata an e duncitorɗum lil muqwin wonande hattanɓe ɓen ko hattanɓe ɓen anndi yiite no heɓo e henndu ko jannguɓe spécialiste ɓe ɓen anndi yiite no heɓo e ndiyam
ko jannguɓe spécialiste ɓen andi yiite no heɓo e leydi. Par exemple mo waɗani en goɗɗum ko wiyete uranium hitande ta courant kupata Conakry ta ko kilo goto uranium gollira ko Allah tagi ɗum. Donc ɗum ɗon fof wiyete wa mata'an lil muqwin. Est ce que ko anduɗo fi mum on wawi andude jaka uranium ko yiite no gollitore, no nafa, no moƴƴinire usine, no huɓɓa lampu, no paasire, no defire. On andi ko Allah daali ko wa mata'an ko dunkitorɗum lil muqwina anduɓe fi mum ɓe. Ñande go min e sukaɓe meɗen iwa Paris min ara Hollande min rewi nokku goo ɓe hollinan ɗon raffinerie ji central ji ɗumaji ɓe nusata mina woyi ɗum min mbi wo ko uranium mo français ɓen gollitirta ƴettata on Niger andi Niger no mari uranium moƴƴa français ɓen no siiɓade moƴƴa noon ɗon on faami. O wi si ɓe ƴetti ko ɓe hatton jinni kon uranium on tigi ko lutti kon déchet ko haygoyte kon o winni ko ɗum ɓe rondoto ɓe adda France ɓe adda ɗo ko ɗum woni huɓɓude courant. Kala courant ko gollirte e France kon fof koko lutti kon e uranium Niger on ko haykete ko wonti yiite. Joni noon tigi on comme mbo anndi ngey yiite ko hawto nge foorata. Joni noon ko ngenno yiite kala noone ɗin jiiteeli fof Allah daali ka aya ɗa wa mata'an lil muqwin. On faami. Donc source kala ko wiyete usine kon fof noon. Joni noon ko si usine heɓike si ɓanna biniri mayonnaise ka tabal ma, ko si usine heɓike si ɓanna sardiru ka tabal ma, ko si usine heɓike si ɓanna kosan ka tabal ma, wigol yawur ma ɗuma ko si usine heɓike ko woni nene baba usine ko énergie ko yiite. Donc ko ɗum noon Allah daali noon wa mata'an dunkitorɗum. On mata'an dunkitorɗum gootum ko wonata sabu kon Allah addi gootum pettay kum mofti kala ko wiyete usine ko nafata kon fof ko on noon mata'u ɗon Allah wiye aya on ɗa walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ene wiye ɗum dunkitor ko haray ganda ko ɗum Allah wi. C'est-à-dire ayaji Qur'an en e yiyay tum feƴƴen ko woni e nder mum kon taw c'est muutaki e gandal e wata andude. Donc ɗum ko sengo go'o e telemma sengo ko holli ko wondema science on e l'islam on no yaadi par ce que Allah no fodi julɓe ɓen no fodi yimɓe ɓen gurdan newiɗan ɗan gurdan newiɗan ma gande science on ukkito si ɗum wawa yaltude. Mi jonna on aya Qur'an yewtuɗo fi kala ngaluuji kala ko wiyete ressource exploiteteɗo ko woni ka leydi e ko exploitete ko woni ka kammu ha gasi ko Allah wi yahe ƴetton ko non jeyi kono wata memude son janggaade. La dari ya ma'ashara al-jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min la tanfuzuna illa bi sultan. Hey kono yo dente jinna o andi aya on ɗo ko ari ka suratul rahman ko fi ka dangal affaire sa nafuru lakum ayyuha sagalan no mi wiri on ɗa wa ma atakum rasulu fafuzu wa ma nahakum anhu fantaw ko sifa ɗum woni wadde ɗo no heewi dewga Qur'an. Allah daali o yiyay ɗo joni ma'ana kalimatu sultan o yiyanummo ma'anaji ɗiɗi taaɗi fof ɓiyaade e science on. Allah daali ko ono yo dente jinna e yimɓe kala ko wawɗon hewtude ko woni ka leyɗeele ko jasoton ƴetton ton ko haaju mon woni e mum hakkude jaman hakkude kanŋe hakkude bauxite hakkude uranium hakkude kala ko faalɗon ko woni ka leydi e kala ko faala ɗon kadi dunkitorde ko woniri ka kammuuli ga hakkude yawgol ka koode yawgol ka lewru yawgol ka espace andugol étudia fi Mars ɗaɓɓita ko won nder ton kon fof ngaluuji wonɗi nder ton ɗin fof ko onon waɗana yahe ƴetton ko onon jeyi. Allah daali kono on memata ɗum si wona on janngo ma ngaluuji wonɗi ka nder kammu ɗin. Ndaare o milliardaire jo américain jo ko 14 millions de dollars o yoɓi cosmonaute ɓe riisi ɓen fi o yaw ka espace. Hari le américain ɓe ɓen kamɓe kadi ɓe fuɗɗike yaade kono tawi ko ɓeeɗa gandal ɓeedangal o ɓuri hoolade o ɓuri santude en sécurité bi mana o yoɓi 14 millions de dollars riisi ɓen ƴawnimo ɗo e appareil ɓe yaari dow ga ka espace dow ga tawi mo humpa dow ga Allah wi kon espace mo humpa ɗum o yehi est ce que 14 millions de dollars mo memi ɗin kanko e basal nahara ɓe sallimmike
ala kanko e basal ɓe juuli ene laaɗo 14 millions de dollars. Joni noon na gandal illa bi sultan, na gandal ɓe jangi ha ɓe wawi yaade toon ha ɓe naɓi goɗɗo. Joni noon kamɓe portoɓe ɓen arɓe ha hewtiɗon ɓen, kamɓe ko telen 19e siècle 19e siècle qarne sappo e jeenayaɓo on ɓe andi toon no yahe ɓe yahi toon. Ko télé 1965 ɓe fuɗɗi yaade ka espace 1900 e goɗɗum ɓe fuɗɗi yaade ka espace. Alqur'ana on komi yettino on kon mi wondema l'islam no hecci nde pono panade ha kamɓe ari ɗo kon fof. Alqur'ana on kañum kaka qarne jeeɗe l'écart entre 7e siècle et 19e siècle. Depuis 7e siècle Allah wi'i yahe dow ga kono yahe ka espace yo. Allah wi'i qul induru mada fi samawati, yahe andon ko woni dow ga ko, yahe andon ko woni dow ga ko. Ka qarne jeeɗɗaɓo ka giral jeeɗɗaɓal Allah wi yahe andon ko woni dow ga ko, kaka giral sappo e jeenayaɓal portojo on andi toon no yahe o yahe. Est ce que na ko men kon hecci, koko men kon hecci. On espace mo Allah woni yewde fi mum ngo weeyo dow ga ɗen koode, kala koode wonɗe dow ga ɗen fof billahi wallahi ado porto andude ɗe har enen en andiɗe. Koode ɗen ko ɓenta ko planète, les planètes ko Qur'an adi haalde fi planète. Allah daali was-samaa'i dhatil buruj, par le ciel et ses astres. Mi wondiri e kammu ngu, mi wondiri e koode planète je wonɗe e kammu ngu. Sa famali ɗon moƴƴa Allah yewti aya go walaqad ja'alna fi samaa'i burujan wa zayyarnaha linnadirin. Allah daali mi waɗi ka espace ɗo, mi waɗi ka weeyo ɗo ko wiyete espace ko sa darike ha gas a tiggitike kala ko yiɗɗa dow ga ko espace wiyete ɗum wiyete e arab sama kam enen pular wiyen kam. Allah daali min waɗi dow ga dey koode min cuɗiɗe min labinaniɗe yi'oɓe ɗe ɓen. Hiɗon andi enen ɗo ni en sikkay koode ala dow ga par ce que yiyata en hewtali ɓe Allah wiɓe yi'oɓe ɓe ɓen ko jannguɓe ɓen ha gasi ha andi ɗen koode no wooda ɓe moƴƴini ahlaji ko ɓe longora ɓe yiira ɗe ko ɓen Allah wiɗon na en fof. Anda son faami wa zayyannaha lin nadirina. Min cuɗina min une seule fois mi yii au moins suudu ka yurnete ɗon ɗum yi'e mi yii suudu min e wakkilare am fof wiyete Oustaz Taybou télé ma sengo on aya mo Allah wi min cuɗinani yi'oɓe ɓen wakkilare annen kam eti ɗon ko hay wi'e Oustaz Taybou o yi ndu suuduɗa min ne wiino ko ɗon américain ɓe yurnorta yakkode ɗe. Mi yii suundu min alhamdulillah bete mi yii suundu ɗum ka yurnode min e wakkilare annen fof ko suundu ɗum mi yii ka yurnorteɗo mi andi mi tawa kay ɓe Allah wi ɓen wa zayyannaha linnadirin. Ñande goo meɗen Chicago meɗen yeyla waɗoy conférence e saare goo e nder Chicago meɗen artude min ari ha télé ɗon ɓe sappininmi ɗon ɓenni ko ɗo ɓe longorta ɓe yiya koode ɗen dow ga planète jeɗe mi andite aya on mi ugginin fankin tawi on tigi tawama e mi tawaka e wiyaɓe ɓe yi'oɓe ɗe ɓen on moye noon mi yiisu ndum kaɓe natata ɗon ɓe yurnoɓe yiya. Donc joni noon on espace mo Allah wi min aqtari samawati wal ard on faami ngaluuji ko won ton kon fof o wi yahe ƴetton ko onon jeeyi kono wata ƴettude si wona sultan noon no ƴetta piiji ɗiɗi no ƴetta gandal no ƴetta énergie njano moteur ji molanaɗi jogiiɗi doole molanaɗi ndaare fusée je yahoje ton ɗen ɗon andi hara ɗe jogii wona moteur ji jogi jeego haga gongi huɓɓay ha gasa fokkita yehe ha muuto ginɗon programme majjilal nan gitetto gi sorto lutta kadi sultanu wi goo kadi gin kadi sunna appareil o sunna énergie on ha muuto gin kadi sorto gongi kadi sunna ko l'ensemble ɗin moteur ji Allah wi ɗon bi sultan. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est scientifique, je vous dis.
fami donc ɗum ɗon allah subahana taala wi o wata hewtoyde toon illa bi sultan ko ɗon sikka comme appareil samagalajo longi ha andi ndi leydi ɗo bauxite no ley toon andi iranium no ley toon ko ɗum ɗon fof wiyete bi sultan o memata si wona bi sultan donc ɗum ɗon fof ko qur'an on ponti kon e science on masalan wona ɗen koode ɗum ɗon fof ko addata ko gurdan niwiɗan ko par ce que moƴƴinɓe ɗi station spatiale ki ha gasi faalaɓe yaade toon ɓen ko ɓe yoɓataɓe kon tum okkoriɓe jawle ko adi miijanagol américain ɓe ɓe yahgol ka kammu ka espace ko John Kennedy ce jeune président américain John Kennedy argol makko ka pouvoir o waɗi 100 milliards de dollars 100 millions de dollars 100 milliards de dollars o ni hiɗi waali ɗo miɗo faala yo américain ɓe yaw anda ko won dow ga kon kadi ley ga on ɓe domini John Kennedy wi ka leydi ga américain ɓen domini mo faala suprématie maɓɓe on kañum kadi yo yaw dow o waɗi 100 milliards de dollars ɓay o wooli ɗum fof inni o feeti ɓe ni wara mi wino taw lammin paykum mi wino taw lammin paykum o yi golle paykum kum 100 milliards si wi économie men on kon ɗum watten dow ga kon ɗum watten dow ga ɗum kon ɗum nafata tawi kawurisi kañum mutino ley sorino andino toon no yahe wi pansan risi ɓen adi yaade kono hawrodiri tawi kamɓe kadi ɓe mutike kamɓe américain ɓe ɓen ɓay ɓe yahoy ko combien de milliards américain ɓe récolti intérêt koɓe yeeyi ka espace ko kombo andi kombo andi adiɓe yaade batte qur'an Neil Armstrong ɓay o yeehi o hewtoyi ka lewru ha gasi ko yi ka lewru kon fof ko tippi ko ngalɗinimo ronki famude fi mum pus koko yi pergol ka lewru o yi pergol ɓay o arti karmakoɓe makko ɓen fof jannuɓe mo fi affaire ɗum ko jangi kon ha o yeeyi toon ko fof o inni mi yi toon pergol mi famade ɓeyni menen kadi men famade on darti defte alyahuda e annasara bible on fof o taski ha ɓeyni modi men ganda fi ɗum o inni julɓe ɓen no janga deftere yomi daari nden kadi o yeeyi o daaro e qur'an an o yiyoy toon ko allah daali iktarabati sa'atu wan shaqqa al qamar ɗon andi lewru ndu feccino ko ndu fecci ko ngol pergol ko ngol o yiyoyi binde ñande o intéressé e qur'an o ferti kala ko o jokki qur'an o tawi nde ɗo nde teddi faami sadi kala ko ɓe yeeyi e science on ɓe yiyay nde haɗa nde dow toon nde adike ɓe donc sifa ɗum ɗon fof ko ɗum ɗon fof wiyete science ɗen gande lugguɗe wiyete science ko yewti fi ɗe koode ko yewti fi yiltodirgol leydi ndi leydi ndi won tournude kon ko yewti fi kon les systémes solaires ko wiyete almajmuatu chamsiya ɗeɗo planète ji ɗum fof qur'ana on no haali fi muɗum fof muɗum par ce que ndi leydi ndi yo toon ɗo tan sikku ndi no dari dey karamakoɓe buy yedduno ndi tournude ɓe fof ɓe arti luttande karamakojo mutiɗo e alluwal wiɗo ndi no dari fami ko par ce que alqur'ana o wi'i ndi yaade position ndiɗo leydi ndeɗo hoodere kañum e ngeeɗo nangue ko wiyete ko le systéme solaire no sifi taw janɗugol espace on taw koode planète je ɗe ɓe wiɗen ko ɗen koode woni wassama e datil buruj ko ɗen koode woni o aya momi janggani on ka suratu furqan ha gasi ko ɗen koode qur'ana yi wala kad zayyanna sama dunia bi masabih wa jaalnaha rujuman lishayatin ko ɗen koode ce sont les espaces ce sont les galaxies c'est incontestable wawata ko yeddade joni ɗum ɗo fof no heeƴi ga ko ɗo si allah subahana taala wi oɗo espace ngu kammu ko woni e maggu kono mawni hingu janɗi hingu yaaji ko ɗum wasi allah daali wassamaa banaynaha bi aydin wa inna la musiun ka suratu zariyat daali ngu kammu ngu yiyotom min mahiri ngu doole min yanñi ngu o wa inna la musiun mo mari ma'anaji ɗiɗi mo mari ma'ana yaajugol mo mari ma'ana mbeɗe yanñude eɗon andi jusqu'à présent cet univers est en formation ce n'est pas encore fini hein. Selon les scientifiques les spécialistes cet univers est encore en formation
ha joni no yaññede ha joni o planète no yaññede ko ɗum Allah daali meɗen yaññamo wa inna la musiun on faami donc no woodi des montagnes en formation pelle tawa ha joni ɗe ƴawde ɗe gaynaali hewde kadi fokkiti top kono ko piiji heccuɗi haqqille buy harale ko gonga nde kadi na ko Galilée wino comme pour tangel tour andi no woodi gongaji ko siko antu yiiɗi wonde a wonta e feetuɗo mais ta ko aya Qur'an ko Allah wi ko o espace no yaaji o yiyaali Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi ɓangingol mangu makko ngon haalugol fingu kam afalam yanzuru ila samai fawqahu alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa fami Allah subhanahu wa ta'ala no yewta fingu kam antum ashaddu khalqan am sama yaadugol kammu ngon koko ɗiɗo koko hiƴi e nder kammu ngon kon tawi buɓɓodiraali faaɗa ko ɗum holli hingu janɗi ko ɗum holli hingu janɗi kammu ngon ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wiwgol makko kammu ngon no yaaji par exemple ɗen koode jeenayi ɗe portoɓe découvrir kon hoodere no to wiyetende Pluton nde woɗɗiti naange nge moƴƴa noon nden hoodere si tawi sunsunko hun naange iwi rayon solaire um iwi ka naange no fokkiti ka Pluton ko waɗay duuɓi guluuji capanɗe jeenayi si ɗum hewtoya 90,000 ans goɗɗum iwa ɗo no fokkitiri ɗo dowga si hewtoya 90,000 ans duuɓi guluuji capanɗe joyi no gasa wi on ko ɓay ko ñeegude avec une vitesse de 300,000 kilomètres par seconde chaque seconde ɗum dogay 300,000 kilomètres chaque seconde e hoore ɗum fof ko waɗa 90,000 ans si ɗum hewtoya est ce que ko Allah wi kon ɗo no yaajina gonga makko e hara noon ɗen koode jeenayi wiyaade nde hoodere wiyetende leydi jeyaka e jalɗude ɗen ko hawruɗe ɗen ni no toon janeele moolanaɗe on faami ta ɗum ɗo fof no taarade bimana no taarade leydi ndi ko qur'ana wi kon wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru l-azizi l-alim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falaki yasbahun géographie ɓen jannguɓe ko wiyete géographie ɓen eɓe andi les orbites ko ɗin orbite ji Allah wi falaki yasbahun kala e kiifum mum fof mum no ka nder qur'an faami donc ɗum ɗon fof wiyete science amma tournugol leydi yoni en ko Allah wi kon fa ida hiya tamur ndaarihi ndi yiilo ndaarihi ndi yiilo e aya go wa tara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi alladi atqana kulla shay Allah dal ɗe yiyaɗe pelle sikkaɗe dari ɗe daraki ɗe yaade mais ko haɗi anden leydi nin hino yiilade ko ɓaydi ala yeƴade ko ɗum ñande ko goɗɗo dawani mbimi subaka o sa tawi ko hono wi wondema leydi no yiilade min ko min tigi min kan noon ko joomiraɓe gande mi naniri on noon nanan noon ko Allah subhanahu wa ta'ala daali kon wa ja'alna fiha rawasiya min gayntoɗa noon aya on daro de wa ja'alna fiha rawasiya mi waɗi hoore mayri peŋe on sa ni anta miida bikum fi wata ndi yiilo min o waye ko anta miida bikum watan ndi yiilo du e mo on ta ndi yiilo to raw andata on say min famodiri ɗon ɓe yewti kadi piiji buy paɗe ŋayeje boy ha henti o ni yeeyda kadi yiilade en seedi e hoore ɗum o faami ko watta ndi yiilo du e mum faami ko ɗum woni ko faanda mais hindi yiilade bien sûr la terre tourne les planètes tournent autour du soleil le Coran est clair dans ça donc sifa ɗin piiji fof muɗum wiyete science ko Qur'an o haalani en fi mum kon ko tawata wawatake accitirede ɓaawo ɗum koyo jogitore ƴakkirɗe ɗen e tawde kadi minni on fayda aya kala Qur'an ko science ko fiyun ɗum so ndaari aya
wiwɗo o wondema ko hulata Allah subhanahu wa taala innama yakhsha allaha min ibadihi l'ulama innama yakhsha allaha min ibadihi l'ulama ɗaɓɓite koye sura hombo on aya woni ko fi on ɗum wowla koye sura hombo aya o woni ko fi hon ɗum haala ko par ce que Allah subhanahu wa taala ko andirte ɓay e yi'atamo ko golle makko ɗe golli ɗen hawniɗe hurɓiniɗe wonduɗe e ñeeñal mawnugal hekkungal haqqille yimɓe ɓen e joomiraɓe gande ko ɗum andirten mo ko ɗum waɗi so wi'i nde o haaluno fi yirtodirgol jemma e neno mon o haali fi joomiraɓe haqqillaji ko miijitotoɓe fi o univers inna fi halqi samawati wal ard wa ihtilafi lleyli wannahar لآيات يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الله دالي يرتديرغول جمع إن يلورما إن في خلق السماوات تقول كم لجد واختلاف الليل والنهار يرتديرغول جمع إن يلورما لا نموندي ذاتي من الله آيات ɗum ko mandeji moɗanaɗini li qawmin na fi dalika la ayatin li ulil albab wonande jomiraɓe haqqillaje ene ko hombo jangkata science on ha yultoya anda leydi no tournude anda oto moƴƴintema ɗuma ko bulawujo bona hakkille andata ɗum an li ulil albab jomiraɓe haqqillaje ɓen ɓe no janto inde jooma maɓɓe ko jooɗiɓe ko waaliɓe ko dariɓe هاجسي ويتفكرون في خلق السماوات والارض هبه ميجو اكو وني اتاكو كم مودين جدي لي بين ربنا ما خلقت هذا باطلا جوم اتغرالي دون دو ميره e maana ko ipiji o yeltondirgol hendu e sansondirgol jemma e ñorma e ɗa ɓuuɓa ɗa wula ko ɗiɗo piiji taguɗo on andirte o mawnine ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala addi aya qur'ana muftuɗo kala science on et technologie on fof et tous les facteurs du développement on parle du secteur primaire. Le secteur primaire c'est tout développement lié à la terre, ça c'est l'agriculture et l'élevage. On parle de la télécommunication, on parle du commerce, on parle du faune et du flore. Voilà un verset qui englobe tout ça. Jante Qur'an إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سنسد يو آية إنفنسيتي مو إيه أورانج يون سيلكوم يون إنترنت يون دي فوق آية والله ميويون parce que wa sahabil musakhir bayna samai wal ard ɗum woni o télécommunication e météo mo yoto ɗon sikka ɗe potoje ɗe waɗaɗe fi téléphone ji ɗin ɗon sikka kaka woni woɗe waɗete kaka sahabil musakhir bayna samai wal ard ɗon hikkori woɗe joɗɗinte sina ɗum haala kam feƴƴoyta waɗay interférence on faami e ɗen laaɗe ɗe Allah wi wal fulki llati tajri fil bahri bima yanfa'u nnas par ce que laaɗe ɗen ko jammu ko pluriel ari fewndo aya on tippi laana lumbinowa e laana nangowa liƴƴi kono noon addi ɗe buy e aya on ɗo joni noon no woodi laaɗe lumbinoje no woodi laaɗe nangoje liƴƴi no woodi laaɗe gollitirteɗe fi défense ta ko ministére de la défense l'armée ɗen batoje yahoje ka waafu ayna fiita ayɓe ɓe naatirton no woodi laaɗe jasoje pétrole o nder ton no woodi laaɗe jasoje kanŋe e jaama nder ton qur'ana wi yahruju minhuma al-lu'lu' wal marjan no woodi laaɗe waɗode recherche ɗaɓɓita kulloye nder ton e façon lekkoye ko wallitore ka labtani donc ensemble ɗen laaɗe ɗen fof e golle majje ɓay ɗum ɗon fof ko bima yanfa'u nnas ka si kanŋere heɓi ke nder ton si jamare heɓi ke nder ton si pétrole heɓi ke nder ton si lekki heɓi ke nder ton si ɗe dari ke ton ayɓe ɓe natal ɗum ɗon fof ko bima yanfa'u nnas ka kañum e laaɗe rondotoɗe conteneur ji Hong Kong adda haaga ko ɗen fof Allah haali fi muɗum fof no nelaɗo hari Hong Kong ala conteneur ala
donc tele masengo ka demal industrialise ko demal ngam ko wasi Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta fi demal ngal hagasa o wiya wa bima amilat wa aydikum e ko golliri juuɗe mon ɗen ko tigi tele masengo ka demal ko funnata kon ko kanko ko fandi kon ko golliri juuɗe men ɗen ko expérience mo gollirɗen on wawɗen industrialise de demal ngal tawa joni ko gandal remata jonnon misal la Guinée 75% population o remay Amérique ko yimɓe capanɗe jeeɗɗo e jowo remani noga e jowo hay remuɓe ɓen tun harani sa remi wiyama kerimaki barki ko tuma ñamuɗa ɗon holtuɗa ɗon ñawdiɗa ɗon soɗɗa ɗon oto voyage uɗa ɗon waɗɗa ɗon vacance sa remi ɗum ɗon fof heeɓi ke aɗa kerimaki barki tawi koko ñama tun aɗa ya perdi koson jonnon probléme on ko hay remuɗo on tigi tigi taw ko ñamata kon taw ɓen nayi nummu mum jooɗi ke jonnane men sakum maaro remuɓe tawi noon ko 75% remi 3% telen to Amérique remani yimɓe capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo remuɓe ɓen ñaami ha haari holti waɗi vacance mum ɗino ñammini ɓeeɗa ha ɓe haari okkori woɓɓe goo mari kadi réserve ta ko tato rem ko ɗum noon Allah daali ka demal e ko etani ɗon hoore mon kon ka demal ko gandal mon ngal gollitiri kon ka agriculture développé ɗon heña joni tuma goɗɗo fokkiti remugol o looti ha o laaɓi pos o ɓaɗi ka tabal o itti koƴe o waɗi kañum e tuma goɗɗo ƴetti farta man e keriwum kum e kufunu seeki kum ko wiino yaade remoya andi oɗa remiri gandal oɗa remiri wakkilare yangal feere donc ko ngal ko ɗum ɗon noon Allah subhanahu wa ta'ala daali wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wurnitugol leydi ndin ko wurnitugol leydi ndin minéraux ji ɗin ha gasa jonna leydi ndin engrais ji ɗin e minéraux ji ɗin ko ɗi wawata moƴƴinirde ko remete kon ha gasa si ɗum heɓike wuurɓe ka wonɓe ka leydi ɓe wuura haray woni ahyal arda ɓe wuura par ce que wuurata koye nge heege nge ɓorniɗen ɗo la Guinée andi libasil juu'i wal khawfi darul beweeri donc haray heege ngen si remaka ande lanni en maayi heege ko waɗi si portoɓe no haari yahe toon leydi ndin fof ko gese leydi ndin fof ko gese sa acciti ca e jane ɗin par exemple ɗawide Paris hiɗa arde Liége no yaltirɗa grande agglomération nano e ñaama ko gese kala ka yamɗa ko gese no remede kono a ndaaray ɗo par exemple wona commune ratoma on fof ko ngesa ta ko yimɓe tato woni remude tato ɗo no wiye ko fakkede men dinni worɓe ɓen e taaniraɓe ɓen e rewɓe ɓen e siɓɓe yiɓɓe isiraɓe ara e meɗen waɗde ɗo tile hey mofo ma faare majjere ande e mapa yeege on faami donc remiraka gandal donc on aya ɗon no woɗi fi demal ngal ha gasa woɗi fi maaje ɗe woɗi fi météo woɗi fi télécommunication o yilti o ɗum ɗon fof o inni Allah daali inna fi dalika la ayati li qawmi yaqilun directement Allah subhanahu wa ta'ala jokkidiri joynidiri aya on e tawhid wa min annasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah no woodi lien wonɗo hakkude on tawhidi e ɗum ɗa mais tan on permettata en Qur'an no janɗi c'est à dire kala aya mo nanguɗen no wawi ƴettande mawdu on haɗa yahaale e ɗeya donc haalugol fi ɗe yiltodirgol leydi ndin e orbite ji ɗin ko Allah daali wa kullun fi falaki yasbahun kum kala hino e orbite muɗum hino yaade ko sabu andugol maɓɓe ɗin orbite ji ɗin falakuji ɗi Allah wi fi mum ko sabu ɗum ɓe wawi naɓirde satellite ji ɗen dow ga ɓe etoto tun ha satellite wal nanga orbite goto lanni ha adna lannahi ngal ɗon tippotako ko waɗi noon yaltata e nder orbite mo ngal woni e mum on ha gasi à partir de dow ga hande kadi hay si tawi ko milliard ji temedere tonnes no woodi ha niveau dow ga si hewti haray peesata ingrat c'est la théorie de la force d'attraction universelle d'Isaac Newton eɗon andi formule on joni noon ko Isaac Newton wooli gantinga Qur'ana wi wa kullun fi falaki yasbahun depuis duuɓi jelu
depuis duuɓi jelu ko ɗo son faami qur'ana on haray ɓen fof ko pétiyo e mum kala ko wiya savanjo porta ko pétiyo ma ko jannata andi ko ɓen fof Allah wi wondema summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' hawa alladhina la ya'lamun ɓen ko ɓe la ya'lamuna ka o woni alimu on sa faamu non de ɓen wona ɓe coobede ɗo wiya portogolli ɓe waɗu recherche ji ɗin ɓe ɗaɓɓiti e mayre par ce que ado nde arde hari ɗin invention ji yaltaani koko nde ari ɓe yii ɗum mi jonno misal par exemple en matière de la science je pense que l'atome est pertinent et primordial l'atome darla ko wiyete kon atome telemma ka science ɗum hino joui rôle important fewndo Avoisier en e Avogadro Ampère en wolayno fi atome hari woni duuɓi wuluure e goɗɗum tawi noon kaka duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi alqur'ana kañum haali fi atome hari alqur'ana kañum wii faman yamal mithqala darratin hayran yara ka hari alqur'ana wola ɗum ko ɗum wiyete zarra c'est l'atome ɓe yilti haalangol o wondema alqur'ana on no an nafarse e maɓɓe non seulement alqur'ana on découvri atome woni duuɓi wuluure si ɓe anndi yilti anndugol maɓɓe atome ɓe jonnani atome définition mo tawi définition on ko fenade alqur'ana wi on fenay na gonga mum selon le scientifique l'atome c'est la plus petite particule de la matière on faami ɓeyna wondema atome koko ɗum ɗon ɓuri bimana ɓuri fanɗude e piiwunkum ko ɗum ɓe wii ɓay noon ɓe puusi étude ji maɓɓe ɗin haa ɓe tawi ko ɓe wii no ɓuri fanɗude kon no seeda no sendito on parle de la subdivision atomique on parle du poltron et du neutron dans l'atome n'est-ce pas on subdivision atomique kañum kadi surtout kon atome on kañum kadi est sanctionné par un verset coranique aya qur'ana wi ala hay e hunde ko wooda si wona ko ɗiɗi wa min kulli shay'in ja'alna al-zawjayn kala hunde me waɗi noneji ɗiɗi subhana alladi khalaqa al azwaja kullaha mimma tumbitu l ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sike ko ayaje ɗe jangguiten feƴƴe haray ganda ko ɗe wi subhana alladi khalaqa al azwaja kullaha senade wodanimaji les pères kala hunde ko ɗiɗi hay gotum ala gotum al azwaja kullaha mimma tumbitu l ard immorde ko leydi ndin funnata ko ça c'est le monde végétal le monde végétal est composé de pères est composé de femelles et de mâles le monde végétal mimma tumbitul ard ndi leydi ndi oton kala lekkun e leggal e lemunnere kala ko yiwɗon ɗo ko imma ko messier hum ma ɗum madan hum kala leggal ma lekkun ko yiwɗon kon fof haray ko imma ko messier hum ma ɗum madame hum ko ɗum Allah daali khalaqa dakara wal unsa taguɗo gorum e deyum ko Allah tagi ko bof ko ɗum waɗi si subhanalladi khalaqa al azwaja kullaha mimma tumbitu l ard immorde e ko leydi ndin funnata ko gorum e deyum wa min anfusihim e kamɓe tigi enen kadi ko e worɓe e rewɓe wa mimma la ya'lamun e piiɗi kadi ɗen anda kañum kadi ko gorum e deyum ɗe duule ɗe yiyoto no woodi duule messieurs no woodi duule madame ko tuma duule messieurs e duule madame yiiti wosi farñitere waɗa hito c'est quand le nuage chargé positivement et le nuage chargé négativement se croisent qu'on parle de tonnerre ko ɗum Allah daali wa mimma la ya'lamuna e ko ganda kadi on faami donc ɗum ɗo fof c'est des énoncés scientifiques éclairés par les versets coraniques dans la sourate Yasin donc ɗum kanko taguɗo on o haali fi ɗum ɗon fof muɗum wondema fof muɗum artugol noon ka subdivision atomique ɓay atome on senditike no naati atome on andugol atome on sengo goo ko gorum sengo goo ko deyu no jogodiri ha a famata no wawi seedude hakke ma ko jogoni ko wona wolede fi mum ɗo kon noon hakke ma ko fanɗi hakke ma ko ɗum fanɗi ko wiyete zarra ko Allah daali misqala zarratin kon si a acciti kum ɗo acciti kum ko wonay ha adna lanna ko memata ka leydi kon ala poids ko meminta kon ka leydi hakke ma ko kum fanɗi on faami ko par ce que virus Ebola
fotata wa atome fi on andu ko honno atome fanɗiri virus Ebola ko virus mo tawata o yiyama o ka microscope hakke ma ko fanɗi simɗo faala yon andu ko honno virus Ebola fotata ko ƴettu gabbum foññe sendi toon kulla pecce wulure peccu gotu woni virus Ebola ɗum no ɓuri janɗude atome ko min o ngalande fi mum kon est ce que on faami ɗon sika ko fiyon ɗum waɗi si Allah wi faman yaman mithqala zarratin ko par ce que no fanɗi mais hoore ko ɗum fanɗi kon hiko sendi toon ko wona monsieur et madame ɓay atome on senditike ha gasi woni monsieur et madame ɓe andi o wowlino iwi depuis duuɓi wulure e goɗɗum wondema no woodi ko ɓuri atome fanɗude jente qur'an wama ya'zubu an rabbika min mithqali darratin fi l ard wala fi lsama wala asgara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin donc ɗum ɗon fof koye science on so wooliɗo ha janngo billahi lannata koye o mawdu ɗo o ŋacci Oustaz Taibou ɗo addi ndiyam wallahi o mawdu e jokkay mo ha janngo e ndelere ɗo ara lannaade donc no ɗuuɗi wata ko sifade fof ɗum ɗo ko sengo atome on wono empreinte digital takkugol kolli mi gayni to ok bien takkugol kolli ɗi ha takkugol kolli hannde na sama kala e nder aduna Allah on ka ko watton ɗi kolli ma ɗi yiyata ciifino e ɗi fof koye kolli ma ɗi jowi non fuɗɗori maynoɓe ɓe neeɓi depuis kan annabi adama e wuuruɓe ɓen e sakkiteteɓe jibineede ɓen hay e gooto heɓata kolli ɗi ciifi mum waywa ciifi maɗi naa ɗo e holndu wotoru min ni on ko kolli ɗin ɗi fof paƴi hay e gooto ciifi wonɗi ɗo ɗin ɗi ɓiɓɓe adama ɓe Allah tagi ɓen fof hay gooto e muɗum ciifi wonɗi ka kolli maɗa ɗo ɗin hay gooto ala sifa mum ɗum ɗon ko fi won ɗum ko sendindirgol yimɓe ɓen ka enquête si goɗɗo bonni si goɗɗo wari yo ande ko hombo ma si goɗɗo naati e leydi yo ande oɗo naati ga honto o rewi ko sabu ɗum Allah waɗirani ɗum on andi ɗum ɗon ko domaine science ka enquête ka police judiciaire ka police scientifique jente Allah no yewta fi ɗi kolli Allah daali bala qadirina ala an nusawwiya bananahu Allah daali meɗen hattani kamen fonnidira kolli makko juuɗe ɗen si a men honno sonnaɓe no ɗo israɓe amen ɓe foyi ɗo men nanɓe ñawnagol pari ɓe yahi ɓe weeroyi ka suka gore jammo mi welti ɓay ɓe hewti ɗon bimbinen ñande lettere ari tawiɓe ɗon ɓe uditi lettere on ɓe huli taw ɓe sikko probléme ɓe ndaari lettere on ɓe tawi no windi ton sonnajo wi'eteɗo ni no kama waɗi duuɓi nogaye joyi mbi on sonnajo wayni France 25 ans kono berko woni ga kon fof o bonnali hay hunde harɗum mo marno séjour renouvelable 10 ans duuɓi sappo kala séjour makko renouvelo simo faala renouvelade ka tawi waɗi 25 ans ɓe hewtali France si ɓe yehiti ɓe ya addani ɓe lettere wondema hari ɓe wonino toon si ɓe faala artude heɓtude kaydi ɓe jonnay ɓe kaydi ɓe inni ko honno ɗum woniri minni koko ɓe takki hondu kon ka ambassade France gaɗen si ɓe fokkiti ndun honnu ndu ɓe takki ko ndun ɓe takkuno depuis 25 ans tawi ɓe a repéri ɓe andiɓe si tawno ko wujjunoɓe bonnunoɓe goɗɗum na kamɓe artani hoore maɓɓe ɗum ɗon fof koko Allah daali comme bala qadirina ala an nusawwiya bananahu on faami ça c'est scientifique mi ala noon fi o ADN mo yotton ala koni important hannde ha yewti ADN par ce que ko ɗum ɗon andirta kaari ko ɓiɗɗo ma joni Allah subahana taala no daali aya gooto Allah daali yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha addukur aw yuzawijuhum dukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha aqima o yon aya hajuno yon aya hajuno yon aya kanum koye Allah daali mo okka mo faala
ɓiɓɓe rewɓe tum tawa ha ñande dangal dari on ɗon gorko o heɓata ɓiɗɗo siwana debbo. On nani ɗum moƴƴa simo faala hala ko kanko woni Bill Gates, simo faala hala ko kanko woni Donald Trump, ko wiyete ɓiɗɗo gorko kon o memata ɗum aduna, ko ɓiɗɗo debbo tum o heɓata. Kala ko science on utilisa jamais o heɓata ɓiɗɗo gorko. O wi himo okka mo faala o ɓiɓɓe rewɓe tum tawa ha adna lanna o heɓata honno wiyete ɓiɗɗo gorko quoi, c'est à dire contraire on mi anda simi tampindirali, mais ala kulli haal mo okka yimɓe ɓiɓɓe worɓe ta ɓe heɓata ɓiɗɗo debbo aduna, mo okka woɓɓe ɓiɓɓe worɓe ta ɓe heɓata ɓiɓɓe rewɓe aduna, ko ɗum Allah wi. O wi ma o hawtinirana ɓe worɓe e rewɓe. Biologiste ɓen no andi ɗo iɓe andi en matière génétique si tawi ɗumaji ɗin hawtodiroyi ko sakkitori Y kon ɗon andi ko ɗi 23 ka si tawi hara biologiste ɓen no nder ga chromosome ji ni on faami. Donc c'est scientifique comme nous wolde kon, c'est très scientifique, mais c'est le Coran qui nous parle. Ko piihoy noga e tati moƴƴindoto compose o noga e tatam ɗum ɗum siko kon X ko gorko, siko kon Y ko debbo, ha ñande dangal dari muran non sansata ko ɗum Allah woni yewtude génétique o woni wolde aya o ha gasa. O wi himo waɗa mo o faala wa yaj'alu liman yasha'u aqima, o heɓata ɓiɗɗo gorko, o heɓata ɓiɗɗo debbo, o heɓata gorko e debbo. Siiɗi harama ɓuri addan lam fof jokka kol jawdi yitere ɓiɗɗo heɓata aduna. Ene na ɓiɓɓe no moƴƴinede tan on parle de l'insémination, on parle de l'insémination, les mots nous échappent. Normalement sukaɓe julɓe ɓen hannde no doit janngude anda terme ji kesi yaltuɗi ɗin e niveau science on ka ari ɗon. Haɗa no on parlait de bébé éprouvette ɓe yawti ɗon. Maintenant c'est l'insémination. Wonɗo wo wonɗo hannde kala wonɗo ɓe wawi mo moƴƴinande ɓiɗɗo, hara heɓali ɓiɗɗo ha hannde addu mbuuɗi ɓe moƴƴinante ɓiɗɗo, ɓe moƴƴinante ɓiɗɗo neɗɗo ɓeygu ma sowomo reeda mo firtoma, par ce que ko ɓiɗɗo on ɓe woni ƴettude ndiyan ka ɓiɓɓe woni, ɓe ƴetta ndiyan ka ɓiɓɓe woni, ɓe ƴetta goɗɗum e ma ɓe jillidira ha gasa ɓe waɗa ka nder reedu ɓeygu ma reeda o jibina jaman fof wiye ko teddugal mon ɗe jibinana bobo ko sonnajo maɓɓe hombo, ko sonnajo maɓɓe kaari jon e a yido ala ko Allah wawata, sadakaji ɗin jaɓama ko fenande. Ko fenande lawundi ko on mbami sa yeeyi insémination ɓe consulté ma gasi ɓe yettoma heɓata ɓiɗɗo ɓenno ɓe wallete noon ɓe moƴƴina ɓiɗɗo ko nder reedu ɓeygu ma o jibine sa jaɓi ɗum ŋawa. Joni noon ko honno andirta ɓiɗɗo mo yiiduɗa e ɓeygu maɗa e mbandi o reedi o jibine tawana o ɓiɗɗo ma, honno andirta ɗum na ADN noon. est ce que aya o wonani fi ADN neɓali ko scientifique ɓen heeɓi ɗum ga ko kesum woni très récent ADN o faami. Joni noon ko ɗum noon Allah daali mo o waɗi heɓata ɓiɗɗo mo heɓata ɓiɗɗo. Joni on ɓiɗɗo teddiniraɗo ha gasa wiya Allah ala ko wawata duwa e sadaka jaɓama, yo ADN on ɓiɗɗo ƴette waɗe ADN makko kanko wiɗo ko ɓiɗɗo makko on daare siko gotum, tawa on ɓiɗɗo hara nen makko ko ɗumajo ko kibeñjo, ta ko ɓiɗɗo kibeñjo, babirawo kibeñjo, ko ndiyan kibeñjo ƴetta waɗa base de banque de données on faami, ƴetta waɗanamo tawana ɓiɗɗo makko pes ha ñande dalngal dari. Si tawi no na ADN est ce que e wi'atano aya on ko fenade na o gonga eno ko fenade Allah faalaɗo heɓde ɓiɗɗo so mari mbuɗi heɓay ɓiɗɗo kono na gonga Allah wi jamais si test ADN on waɗama tawete na ɓiɗɗo makko. Est ce que je me fais bien comprendre? Et ça c'est la science, c'est le Coran qui nous parle. Sifade no ɗuuɗi ha feƴƴiti mi sakkitora hon ɗum, mi sakkitora hon ɗum, mi sakkitora ko mi wi on ko wondema science on nde ɓuranare nde acci science o moƴƴa 1% mayre science ko ne mayre kon exploitaka taw
donc science o muutike telema sengo ka piiji dogoji ko eggata kon ko dogata kon ɓe moƴƴini engin ji dogoji moƴƴa ɓuuyoji mais allah no wooli fi avion wal nder ɗo nder ga ngal ɗon on portojo on hewtal ɗon taw ko ngal dogata kon dogudu maggal on la nooli fi engin nder ga ka nder qur'ana ɗon scientifique ɓe ɓe mbeytike moƴƴa noon ɓe moƴƴi métro je yahoje 350 honno wiyete kilométre par heure ɓe moƴƴini ka wonɗo chinois ɓen hiɓe en projet moƴƴingol métro wal ngal 1000 kilométre par heure par exemple si ngal fokkiti Conakry e nder 1 heure hara ngal hewti Gérékoré e nder 1 heure hara ngal hewti Dakar si ɓe en projet ɓe woɗɗini on faami kono engine no woola nder ɗo ko ɗum won sakkitorde bayanama faami ɓe moƴƴinaali taw engine jogowo ɓuuyuɗo ha hewtima Allah daali wali Souleymana rih wuduwuha rahaw wa shahru wuduwuha shahru wa rawawha shahr Allah daali avion Air Force One monsieur le président Souleymane ngal o déplace to e mum on o régula ses missions présidentielles o wi dawankum maggal ko leere ko lewru hirnankol maggal ko lewru c'est à dire kala engin se déplace d'un point A à un point B ko ƴettata juste 2 heures de temps 2 heures de temps ko ngal dogata kon 2 heures de temps engin annabi Souleymane o kala engin ji moƴƴinaɗi dogoji e nder adunal noon fof si hawtitama waɗama force goto kañum dogay lewru beru distance ko kunɗa dogata 2 heures de temps est ce que ɗum no fota ndaare leka ñallal ngal ko 24 heures multiplié 24 heures fois 30 waɗon hakkude ɗum e 2 heures de temps si tawi no ɓattondiri yirtoyi kadi ɗum ɗon ko fii ko déplace ora no jeeya ka nder unité force armée makko kanko annabi Souleymane unité ji waɗoji intervention rapide haram affaire on woni très important parce que il avait tout un arsenal de l'armée toute une organisation sociopolitique de la part de ce grand roi Souleymane yoni en ko Allah wi kon wondema o okkimo ko landi kon fof hada ata'una famnu amsik bi hayri hisab on faami laamateri makko ni fof ha gasi o taski o tawi o yi'aali le directeur de service de renseignement patron FBI makko monsieur Hudhud fatafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda c'est-à-dire min ni on fof no nder ɗo laamagol leydi yirtindira situation ɗum no nder ɗo c'est-à-dire mo jangguide e faamide kon ɗo wiyete gandu ko lutti kon ko haala kon ɗon koye Allah signani diplôme ko janggi kon fof mo Allah signani wi janggi ko jangguɓe nde ɓen andi koni e nder mayre par ce que ko nde ɗo Allah wi bal huwa ayatum bayyinatum fi suduri alladina utul ilm andi Allah jonniɓe diplôme wiɓe utul ilm donc hudu aroyi ha gasi oni kon ɗum letanɗa ndu wi o découvri pays go'o ka yimɓe woni rewde nangue debbo no laamiɓe annabi Souleymane wi kom o wi wala ha arsun azim mari danki moɗanaki annabi Souleymane wi ko mbaddantan mi danki ki danki makko ki danki reine on la reine de Saba pays e pays palais on jardin combaje hino dari garde présidentiel on no dari kala tout dispositif de sécurité pour la sécurité de la reine et du palais tout cet arsenal là était sur place et le roi Souleymane wi no faala kin danki ko bafete men tati udditete hewte chambre kadi ka danki ki won ɓay annabi Souleymane wi no faala danki kin ɗo état major go chargé de sifat intervention ji rapide wiyeteɗo monsieur Ifrit kala ifritun min al jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik o wi monsieur le président ka jooɗiɗa ɗon ɗo ya immo daroɗa hara min mi ƴetti dispositif an on mi yehi mi neutralise garde on fof haɓɓama ha ngaaɗi bafe temeɗe tati udditama danki ɗin e démontama ha gasi peinture on changama joɗɗinama yeeso mum monsieur le président wel ɗo yo ɓango ka dari ka joɗɗon ɗon ndaren ko combien de tan ƴettata
est ce que no yoni 30 secondes donc yona 30 secondes tawa goɗɗo iwi e pays yehi e pays haɓɓi gardi fof udditi bafete men tati démonti danki addiki joɗɗiniki yeeso monsieur le président goɗɗo go wiɗo monsieur le président teddugal ngal Allah hokkuma ngal e moƴƴere nden ɗum ɗon no neeɓi monsieur le وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك goɗɗo go wi ɗon les mêmes états major c'est pas ko américain ɓe wiyata kon les rangers les marines la force spéciale on faami goɗɗo go état major ko kadi wi sifa ɗin piiji si yani o inni monsieur le président min miɗo wawi addude danki kin ado a hinƴude ɗo ya hinƴu haray danki kin ari hiɗon andi noon hinƴugol négociatake hayso ko yetta jallojo komojo wiyata allahumma salli ala muhammad sallam teddugal molla hinƴude fami hinƴugol président on tawi danki kin hewti inoki ɗo yetelan si riisi ɓen e kaw amérique e kaw france technologie maɓɓe on hewti ɗo taw nde hino acci ɓe nde assalamu aleykum wa rahmatullah.